Usiasi wa ceceni ya borithi ya Juja John Misoi aramukira urigiti thibitari wa Thika level 5 thutha wa Kurathuo na Mugwi agitongoria birigiceni ya kuhurana na Njohi Seifango mwena wa Gacororo utuku wa Hwaii. Akenya kuma mwena wa comment section makorwo makienda makihoera mundu ugwitwo John Misoi kuhona kwa naihenya. Hena Shigwa Njoroge apone kwa jina la Yesu. Hena Beatrice Mache huwakoga andu a Gacororo kwisha nyinyi muringagira thina cia nyumba quick recovery. Hena Paulina Hwaii wa QR in Jesus name, good job. Hena Mary Manyara kwa quick recovery in Jesus name. Hena Gitaones wakaga aki hawa wamechokoza nyuki sasa. Goko kwa Mugwi wa Mohoro gakoge kuhewana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel eno.